Zoram Khovar YouTube channel a hian comment ka khara nima sela chiang takin ka mobile number le WhatsApp number 8575883775 hi a screen chunglam dinglama le description a hian kada thungani poimwa chun heta hian min ron be mai thina in thlung mi alovin tu tan po he number a hian contact thei reng kani e tun tuma kan thupui chu corruption le val upa council ti ania kan chief minister pudua thu soi kan react bok don ani corruption hi sualian tak khovel ram tam tak buai pui ania zoram po hian kan buai pui tak zet to ani engpo ni se kan chief minister pudua thu soi zpm sarkar ma a soi kha khan ngai thalukila butran nan ole to kina hian enge soila thaberang katia tun laya mi pui ti lian berhi soimai afwanga katia enge tun lai hian mi puin ti tian manlen ber kan ti chuan corruption ani mi zo thongin hlem hlet na kan tia chu politician tele ami mir hian tun ma zong song aya kan veita baka Kohhran hian na sale zualin aron veita ani tun tha trantir lama khan Presbyterian Kohhran chuan in Khompuilian Presbytery somngale pakhat aneya chung chuan agenda corruption hoizong Presbytery paruk in Khompuin anon pasa thalea Mizoram Synod in Khompuiliana chung thu chu chai ani dona angai nom hle don ani kumdang song song in Synod in Khompui lo thleng tur hian ram le nam angong dona kan ngai ven po aphu le don ani corruption chung changa hian Kohhran hi angoi mai ngai lova sang kwa somriat pani kum khan corruption do puikum alo puang to sang kha zakwa som kwa pani te sang kha zakwa som kwa pariata te Synod hian corruption chungchang ni achai chhozela this one tun tha Presbytery frangina an thu pas hi han enta ila pakhata chuan Aizol is Presbytery ania an agenda chu atiang hiani Synodin eiruk na le hlem hlet na hi tun aya na sa zokin doro se antiani chu Synoda alu don ani panina chimphei Presbytery tun aya na sain Synodin hlem hlet na doro se tiani le a champhai no chuan sumle pai hlem hlet na corruption do konga Synod ma la tura rotna karot biala tranga lo lu chu Synota kal zero sekanti tin an lo pas ve boka Aizol Central Presbytery chuan kutling lova sumlak lu le atlo na sum sem le don atop theinan Kohhranin na sale zualin ma la ro se tivele tani kumin ang tluka Kohhranin Khompuilian frang a hetiang agenda ramle nam chungchang ron lut hi ala om love voina hian Kohhran amanga nga au chuak tani tuna chuan khang kan soitak te khan Synod in Khompui ro rel tong don ta ani ten tuna hian Kohhran chau nilavin YMA alo au chuak vele tabuka tun thani somni pasari mani mai akhan thing sul thia a YMA ro rel chuan eiruk na are thainan Central YMA in malaro se aron tivele tani Kohhran na au chuak zo chawa kan NGO lian ber au chuak le ta ani Sulai kara chuan sarkar thazok beisei nain mi puiriru alwa
neutral te lei hian kan siam le tur sarkar hi a thazok ani lo palang ti hi an hlau to ni in alanga chuwangin ZPM hian anti corruption measures kan neya kan policia khan kan da chuaka chutiang sarkar chuam to lo na turin corruption control thei sarkar kan din thein tura kan malak dan tur kan lo puan chua to lar zual pariat kan soyanga pakanda chuan lok auta hi chief minister eru na thlenga chui thei tu tur ania aser thiana din ania na thok thei anlani lo investigation ti tu tur po pek anlani lo omlo ang tluk anlani so wangin mi corrupted tan zorama lautur ala omri lo hei tak mai hi namasanin lok ayukta hi na thok tei turin kan thuam chak nga lang ti kha kan soi ani kha apanina chuan CBI kolu ani tuna hian India rama CBI nena general consent te Paulo state pariat an lauma chung zinga chuan Christian ram kan laum hi amoi lo le a chuwang ke ni chuan CBI hi na thok thein kan siam dona kan ram police te an thalo kan tina ponilo amaro chumi zo tual chung pa chu a kan loin melfiata kan thian le chong kan chung te chung le chong nei kwal vek kan nia chu ba ka cholnia Sunday school kan kai tlanga a buai thak tat ani so wang chuan Sunday school kalve reng lo tur te ne na da mai te hi a thapian donin alanga heng te hi kan namasa kan nei tur ania corruption ya zavai ti resen chun ni lawang hoi molaya pion in ball pen na lo pai ru khenga ti roze vek ro chu hele an chedonga hian a thei khel lawang amaro an ni po ron ni sen thei chuang lawang an ti hi chu ni za chung in kan thei zia hi kan fria ti ra kan lan tir don ani kan thei khopang Mizoram ramzim te mi hring tlem te omna Delhi motor po zat lo te hi pathian du dana an chunga ro rel na nei turin chakna ni lo thil ti thenen lo ka tharau zo kin le ti in ngana na man chungin kan theyang ti hiringila mi puite value system politics le politician le sarkar an thir dan po hi tidang lam ro ti ngai lovin adang lam mayang ti nget takin kan ringa kan ti dona ni ti voina ka soidu ani alang le chuan valu pa council kan nei ni kan referee ham tu turten ni enge mo pala lo ma o lo thian turten ni an ham strict view don in alang tlat ani kan valu pa te hian zil posim du lo hi chu kan len lop mai don ang viang mai so wang chuan hetiang kan system an om te hi kan dang lam bik na ni a Congress khan hetiang deuh tho ethics committee andina relo te an ngai theilova atop tamaya don sarkar hianin spiritual committee andina ni an mani po ka khevekani an om thave dal mai enga man tho tir do lo an ngai theilo kaini ro chuan valu pa council hi kan that pui don ti kan shera wangin kan gol veng tua kan mang dona kan chief minister thlengin an mit atlin lo chuan an ti dang lam theiro nei hetiang ang hi party dang hian nei ve seng ti hi ka o pui khop maya anemene te po hian han nei ve ngat seng chuan tuwe moi chuan zil tho kharinga ziom deuh te kan be sei pui ani apalina chuan monitoring committee kan nei don ni state level chief minister chair na noya monitoring committee amanga MNA pa thuve don Congress pa thuve don BJP pa thuve don Kohhran NGO IOT leading citizen tenen kan ram project lian zong en diktu turani party sarkar ni lo wangin mi pui sarkar ni don tlat to wangin
Congress te MNA ai o tenen kan ram kanen kol tang don ni chu pangana chuan Chief Minister in Works Department ain kol don lo Works portfolio anei don lo Works ani big chu kha chin chula Chief Minister in portfolio anei don lo ti ngot hi chu dik lo ania Works portfolio anei don lo ani kan CM10 Department mui PWD ti te an han chan chat phot hi chuan lui hi anar tangin anule donani ti a chiang sa lutuka eyan kan rama ti kholowani so wangin kan Chief Minister chuan anaw te a minister te ain kolang achak lo deu te adom ka ang zilngai a silang VUC te nena tangtlangin an vil kualang ole pudu a hian Mizoram corruption nasato zia aron soya avei le bokani Kohhran abik takin sinot point corruption do atum thu aron soya ti chuan hunakal zela sinot po chuan corruption do chu aron puang tangei reng boka tin central me point corruption do chung changa thu chu anei ni kha nima sela sinot le central me hian corruption do na konga hian engtin nge ma an lak zui tak khiatur om lovin an re ta wanga vo in thleng hian chan chin khiatur engma alom lo sinotin corruption do apuan rual chia karil rulo om chu kanlal pai suan enga tinge mani mita khan thuk om husi lovin I unaw nena unaw imita mol te tak te om kha milak chuatiro engtin nge iti theile mi vervek imit ata khan chukha la chuak masaro chuti chuan I unaw mit ata mol te tak te lak chuatur chu fia takin I muang atini kha kanlal pa I swazir tir ang hian sorkara corruption om hi vei masalovin Kohhran hian sinot hian corruption hi ado don ani chuan Kohhrana corruption om hi vei masasela do masasela midang mita mol tereu te om ain mani mita khan chuk om hi kan la chuak masa phot turani chu kan lal pa I swazir tir na ani chumi om zia chu sinot hian Kohhran hian sorkara corruption om ain Kohhrana corruption om hi ado masa phot turani tina ani chu kan lal pa hian aphu tat ani poisa fai ei ru ngor hi corruption ani lo apoi berle ven ber tur chu system corruption hi ani tun laya contract na du huam ho dan lo po a contract na mu poisa mi lo ho hian an na athat phot chuan ti in chuan man siam thin nima sela chu an sum du luat wang mai ni he thu an soi chuan ril ru po hi ril ru corruption moral corruption ani dei to system a corrupt dei to tinani hey kan sarkar thara hian kan khria tangin project monitoring committee kan nei ni that takani hey hi kal phung thar zoram mamu ani he thila hian ZPM sarkari an fak om thota mimal tak po in he thila hi chuan ke pon ka thop ani nima sela khen chin na tanga maso na tur kan nei kal phung thar thale zual chu system monitoring ani project monitoring chu ara ania system monitoring ero chu azung ani ra thatur chuan azung ber hi apoimo annar afim angai ani system monitoring chu corruption donaral thuam thab berani corrupt omjia chu troi dinani troi chevet hi corrupt ani sinot hian corruption do apuan lai khan abul tanatur chu system corrupt hi ani ti hi angai tu aphakem system atanga ado tanangai ani enge system corrupt chu adaman ei thiang lo theira aka nge ya ei ma khan aril ru in alo ei dai to kha system corrupt chu ani aril ruwa ei lai khan atak takin ala ei lo adama khan akan lut lo nima sela moral corrupt system corrupt ama khan om to system a corrupt awangin a ei ta chawani chawangin corruption kan do dorani chuan system corruption atang kan do wanga ya chu tak chu corruption zung kar phonga phoro ngai chu ni
sinot hian corruption do tur chuan system corrupt ado masak phot angai ani ti khan kan chianga sarkara po chu tho chu ni amma sabera chuan Kohhran tholoma corruption ei ruk sum atelem emo atamem ti emo kan ngai tu angai tholom reng chu pathian hena thil pek ani awangin athiang lim tur ani pathian lom tlak sum thiang lim chau Kohhran alu tur ani min anron tho ani maya keinin ala lu na kan khele nem ti pathian ma chuan lamatling don lo chumi sumbol lo corrupt sum lo dong tu te thin lunga hian tholom kha atam phot chuan poi ti lo na a om chiang lu tuk anna a that phot chuan an tiang le khi ni aten om lu tuk tholom kha tam ro se chu an du thu sa mani ni ma se la kha tholom kha anna ra fi mem systematic em ti kha an ngai tu adu lo re ve tak ni se pulpitan so yang chu ei ruk sumte sumbol hlote hi biakina alu thiang lo lalpan adu lo Kohhran mi te chu corruption laka kan in thiar fi lim tur ani a corruption hi kan do bok tur ani Kohhran khoi tu te pastor le Kohhran upa te phei chon nasak takin Kohhran mi pui te hi corruption laka in thiar fi lim tur te kutling lo walak lu ei ruk sum biakina tholo turin pulpit tlang atang te nasak takin min zirtir turani ma se min zirtir ngai reng lo corruption do na ko nga kan ti masak tur poi mo tak mai chu tholom ip envelope zonga ama chunga hian fia tak main tang ka sum ngai na thi sual tin reng bulani ti hi ziakila bible a omani pathian thuni chu kan ziak ngamem chuan tholom ip envelope nung lama sum thiang lim chau tho tur ei ruk sum emo kutling lo walak lu sum emo reng tho athiang lo tutiang tho lui in om chuan Kohhran in mo kan phur lo wanga a tho tu ten mo in phurang tho lom tho tu te tho chan le tho na ril ru po athiang lim bok tur ani tin hlan thiang lim chok ngai reng tho lo tur thiang lim sa vek chok tho tur ti ziak bokila chu chon om zia thui takane yang ni ma se la tu tiang chu kan ziak ngamem tho tin tho lom tho tu te ming le tho zat tarlam kher hi sim to tur hei system corrupt ani dik tak chuan hetiang kan ti na ril rui athiang lim lo ming tarlan le tho zat kan tarlan du ra thin lung hi abol lo rutak tunge tho tama tunge tho tlem ti te mi tho lom tho zat te hi khoya ama ti lan hi atul lo atu la chan pakhat ma om lo kan pek ber lal pan a khria a kan pek ber pathian in a khria a chu atok viaw ani lom ni enge mi dang chen alo hiat ve kherang hey zoram pon lama foreign thengin a kan thian te kan chung te om hi ka zo thina khovel mun dang a hian mizorama Kohhrana tholom tho tu te le tho zat lis kan tar chuk ang hian anti ve ngai am tin ka zo thin nima sela ka zo reng chuan chu tiang chu kan tingai lo kan Kohhran ti ve ngai lo anti zel ram dang Christian ho hian mizoram kan ti ang hian tholom tho tu te an tho zat lis an tar lang ve chei chuai ngai lo reng ani chu enga tinge hetiang tholom tho tu te le an tho zat thi kan tar chuna chana hi kan moral hi a corrupt lutuk kan real rui phakar lutuk apathian thulo hei system corrupt ani moral corruption ani corruption vulle na kongani tat enga nge notice board ate enga nge le khabua te tholom tho tu te an tho zat li zong hi kan print chua kan sem dara dik takin tholom record hi vonni se ato wa phau chua chiam kher kha atulo to toror wa ham wak kha ngai lo mani tho zat en kher du anomani chuan chu tiang farisai mindset ho chuan du le en se arukin en se to nima sela midang tho zat chu en ru kher lo sela ramdang namdang Christian ten heting hin tingai lo re aza thau du hetianga tholom tho tu te le an tho zat kan tarlan that na ril ru hi
ngày tua chiang a thiang hi mem in el na te in er na te awangin mi in tho tam pha se Kohhran committee hian atiam ni ani lo le ming tar lan ani chuan mi fak le choi moi kan lo theinan kan tho tam pha em ni ani lo le chutianga tho lom tho tu te le an tho zat kan tar lang to lo ani chuan tho lom chu atlak niam pha kan lawem tlak po alo tlan hiam mai thei ni odi tak chuan ming hi lang to mia lo sela atan hiam mai thei ni chu ni chu tiang Christian Pharisai lu tu chu tiang chu kan ni khoya nge rin na chu kan soi to ang khan corrupt om zia hi troi chia ti na ani mizo Christian real ru troi Christian real ru chia Christian real ru corrupt lu tuk heng zong hi kan phoro ngai sinotin corruption daw puanga henga tang hian bul kan tana ngai sual tin reng bul chu tang ka sum ngai nat na ani ti bible in min khil zu hi sual tin reng bul ani lo tang ka sum ngai nat na hi ani chu bible in min khil ani tang ka sum ngai nat na le corruption hi chul khat chuak phir an ni tang ka sum ngai nat na sual lak athangin Kohhran ho hi kan fi hli mangai kanin ti thiang hi mangai Hebrai bung som pathum changa chuan in real put zia chu tang ka ngai nat na tel lo ni ro se in thil nei chun chunga te chuan lung oi ro ti hi kan mu ani in real put zia chu tang ka ngai nat na tel lo ni ro se atia tang ka ngai nat na ati taka hi covetousness ani chumi om zia chu ot ngoi ti na ani o ngoi nei lo turin pathian min du ani mamo chu kan na yang ma se ot su ti hi pathian thu pe kani o na hian poisa o na pa huam veka in real ru put zia chu o na tel lo ni ro se ti la chiang le zualang sum hi kan ot tur ani lo kan mamo lowang kan ti lo kan ot tur ani lo hau sak na kan ot tur ani lo lal na te thu nei na te ro pui na te kan ot tur ani lo ona sual tel lo real ru kan puturani chu ni Hebrai bung som pathum changa hian min khil chuni ona hi ring tu nun huai sual tu pathian hian atanga hlat ka min khoi bo tu ani ona hian tang ka sum ngai na da suala min khoi lu thina chu wangin chu tak chu apoi em wangin ganlal pa i suang ngai poin ona laka in thiar film turin min cha loma phim khur ula ona reng laka chuan in veng ro sum nga hi mi hring dam chan ani lo wati ani kha min changun lu tu ona hi athalo tak zet niang kanlal pa i suan min khil mai ba ka hian thupek so ma ngai po otsu ti hi alo tel de to ani Hebrai bung som pathum changa thu in thil nei chuna te lung oi ro wati apoi mo to khok ani mani chan tok mani nei to ka lung oi thei mai zel hi pathian in ngat tak ring tu dik tak tenun ani lung oi da nun hi Christian na zong le rong bol tu in tin na zong nei thei ani lo nun du om ber le ro pui ber ani tin ring tu nun dan tur dik takani aza omboka nima sela in thil nei chuna te lung oi ro min ti laya kan lung oi thei tlat lawani chon chu lung oi thei lo na nge chu sul na tho ani to chu chon pathian min hlatira o na suala kan thu ta thina ni ot su ti hi pathian thu pek ani thara wa omila o kan nei lo ni mai nima sela kan ti sa ema wangin biakin thade thlengin kan ota biakin ropui kan ota biakin changkang kan ota sound system changkang kan ota mixer changkang kan ota biakin a AC da kan chaka thuda dup nuam theyang berin chutiang ona chuan tangka summa mo na le tangka sum ngai na ta sual aron khring chuak ta thina ni ti chuan tholom nen lon nen sum buai kan buai ta chan chin tha kan buai pui man lo biakin tha ringot kan buai pui to khara nun da thak khopin biakin man to tak kan buai pui ta lui ani Bible ro chuan ke mani zo khi pathian in chu kan ni ti min hil lau thung sia
kan bia kita ro pui tel tela kan harau nun ero anep tiel tir ni biak in ro pui o na awangin summa mo na kan in siam topa chuta tak chuan system corruption kan practice tak chi ani system corrupt moral corrupt tharau corrupt dik tak chuan biak in ro pui kan o chan te hi mo dik tak soi chuan ke ma ni ro pui nan mai ani kan in ti ro pui nan atak taka chuan lalpa ro pui nan ti kan ni reng lo kan mi hing pui te hmuwa ro pui kan chak wang chok ani kan ko hani ro pui se kan ti lalpa ni lovin chu moral corruption ani chu tharau corruption ani chu lalpa kan ro pui khal dik tak soi chuan mo kan lalpa hi alo kan le huna po kan biak in ro pui tak te hi enga ama hi na ngai do lo re alo kan lai po han anga isan lo si sa em kha enga ama anga lo kha tuta lir hing hek se kan na tan chua san zui a chunga lalpa om lo ti na ni mai lo kan tlan chua san nal mai ni biak in ro pui chuan tang ka sum ngai na da demand thata chu chuan tho lom tho tam the demand le a chu tiang ani to chuan ko ran roi tu ten an ngai zon ron chu pathian tri mi ni to lovin tharang mi po ni to lovin mi hausa an ni mai mi hausa politician corrupt officer corrupt po ni se tho lom an tho tam thei phat chuan pastor le upa ho chu chung ho ma chuan bok khubin an kun lo chawani bok khubin chibai an buk lo chaw zel to ni mai kalal pai suan chuti chuan mi hne na englo ipekin mi vervek ten mi fak an hlo theina turin in khom na ina te ko thlera te an ti thin ang hian i ma a to toro tham tir su ti tak mevin ka hila chau an lo man chu an muto nangero chuan mi hne na englo ipekin ikut ding lamin ati chu ikut veilamin khesu se i englo pek chu arukin om theinan chuti chuan ipa aruka muthin tu chuan aru lang che atiani he thu kan lalpa i so zirtir na hi Kohhran hian kan in zirtir war apoimo kan lalpa i so hian min hena kan thil pek te chu aruka peturi min zirtir ani chuan pathian hena kan thil pek te phei chu aruk le zual tur ani don lom ni kan ma to torot ham tir chiam tur ani lo chutelo chu an lo man an hu zo to ati kha kan chan ani mai cho wangin tholom tho tu te an tho za chu tlang zar tur ani lo hrim lali so zirtir ani to lo bible zirtir ani to lo chu aruk eng anga tho po ni se lalpan a hu vek thova aru tho don mi khiat khera ngai lo lalpan a mu lalpan a ria mal a som tho don bible mil zelakal lali so zirtir na mil zelakal hi a himber a thaber a pathian thuber in zirtir na thupek phuat chop dan siam chop kan nga to ru tu ka Kohhran ho poi kan kal sual pher zo to ni ti sa tak kan nung to lo thireng si hian nung hing kan puvel mai to ni tin lalpa hian thil pek hlan thiang lim chop ngai du lo a thiang lim sa chau adu ti hi kan hriar renga poimo hlan thiang lim chop ngai sum bol lo ai chuan sum thiang lim sa tho mai chu lalpa tan pa alo mo zok de yang tin ama kan za ziel lan na po ni chowa tu corruption kan ti tak hi abul chu moral corruption system corruption ania hey takahi sinot point corruption do kan pon na hi kan hriat chu wangin Kohhran mi te ring tu te chu rongbo tu te chu corruption laka kan filim ngei tur hi ani regot zu le drugs chuan biak in chung thleng in min ron lu chil velo corruption ero chuan biak in chung thleng in min ron lu chil that Kohhran committee alu chila pulpit thleng in alu chil zela tang ka sum ngai hlut na hian i sual hlut na zong po alia bo zo to he tang ka sum ngai nat na corruption hian Kohhran chunga ngai po i suwa alua lan to ani aming mai pathian kan bia atak tak ero chun sum kan beto ani kan in khrem ya lo in chi tak ang u sum kan pathian zo to engkima sum tholom ani zo vek to rin na ake pen kan thin to lo
pathian tharau hui kan kal thiam to hek lo sum ma chuan lo chon Kohhran ni kan kal thei to thak lo ring tu ta chu rin a ka pen tur kan ni pathian tharau hui kal tur kan ni ma se la kan ni to lo tu na chon sum ma chuan chawin kan kal thei nam bo kan ni tak zete cho wang kan bo pil hlen tak ma hian chan thei kan la ni chan tla kan lo om cho wang kan soi to ang khan Kohhran atang nge hian kan tholo ma tang hian system corruption moral corruption hi kan do wangai Bible chuan rung mang te emo bidu am te emo zuri mang te emo mi hau mang te emo hleb ru te emo in pathian ram an lu lowang ati riap mai ni korin thon khat bung chang soma kan hu cho wangin hleb ru ki pathian na du lo pathian lal rama hleb ru te tan hun om lo dik tak chuan corruption a zoram kluk chiat na sat to zia chu kan ria a he kan ram tu chemek siam thale tur hian apoi mo ber chu pathian thu atanga bultan thar le hi ni mi hring chak na ni lo mi hring thiam na le fin na po ni lo pol thar din lampang po ni lo political party thar din po ni chuang lo zoram siam thar le na rabi poimo pasaber chu pathian thu hi ni top mai ni pathian thu o hi ram siam tur le sarkar thane tura poimo ber chu corruption la ka fi hi mania Kohhran atanga bul kan tran dan tur chu tu na han kan soi to ti khan Kohhran ho ten sinot point corruption do apuan chung changa thei top chuin ka kan ron ang ania Kohhran atanga bul kan tran dan tur chu ti khan kan soi ta ni tu na chon sarkar lama corruption kan do dan tur kan soi liang Mizoram Kohhran lian ber in khom pui sinot chuan corruption do apuang to ti kan ria a nima sela hei vo in thain corruption do na konga sinot malak zui na ero khiatur awang khop mai tin central uime point corruption do chung changa thu chu anei to a nima sela anni po hian eng tin nge ma an lak zui tak zel ti eng ma kan hrelo eng po ni sela tuna hian corruption do bul kan tran dan tur ma saber karon puanga chu arang lama lo bo zui ngal turin sinot le central uime te hi pathian mingin kangen tak meu chewani kan ti tak angai to corruption do bul kan tran nan chuan contract na mu dan system restricted tender le open tender te hi danang takin ti aniam ti hi sarkar hi en pui ni sela tin department ta luak se hi danang takin an thokem ti te hi en pui ni box sela hei hi corruption do na ra bi ma saber chuani athan chu contract hi sum hlom lian omna ani tak hei ber hi kan ma chona ngai Kohhran le NGO te point contract na mul mai hi thil danga corruption om lo kan tilo ma se bultan nan chuan hei hi ra bi ma saber tur ani tak zoram nat na ben von chu corruption hi ani zungol vei ain drugs ngol vei ain corruption ngol vei kan tam dei zoka tin zungol vei le drugs ngol vei ain corruption ngol vei hian min ti chezok dei bokani Kohhran ho ten Kohhran a corruption kan do rualin kan ram ro re la sarkar lama po kan do te langai tin uime central uime lam te point kumpuana ramlen ham hum hal kan puang jing ta khop maya that po tha chuti rual chuan kan ramlen nam kan hum hal na tur poimo ber chu corruption laka hian ani ti hi kan chian te langa ya chu wangin ramlen ham hum hal nan corruption do hi kan puan tak hun to ache ta puang mai ni lova ache ta thil tia kan do po hai to kan tu le fa te kan tha lo la om zel tur te zoram hi kan ngai to hun to hetiang zel kan kal chon nakin lo kha chon kan pher cheve kan tu na po kan pher than to ni cho wangin voin hian Mizoram Kohhran zong le central uime le NGO zong hian joint meeting hi nei sela corruption do hi puang sela ti takin thuri wata puang lovin atak takin mala nga setin kange na ni tuna chuan in tiam kam na sa takle en chin ni in huamin sarkar ma sa te ai thajok dai tura in soin
ZPM an lo sarkar ta a tin corruption hot tak corruption do burtur works department po changve du lo pudua chief minister tan kan nei to ani hi kan hechawa mitam takin kan ring ani ei ru na konga fili mang ti kan ringa corruption do konga po kan ring ani hi chu wangin tun takhi rampumin Kohhran le NGO zong le sarkar tang ruala corruption do bei pui kan thak hun chi ani a timing hi afu chi ani asirukla a corruption hi kan do ro na hun chi ani lo chuan nakina chan tlak kanom to lowang kan sop cheve kan soi photo ang khan kan bul tan na tur chu restricted tender open tender departmental works te hian ni dan lovat hil ti omem dan lovin contract na an in pm hei sarkar kan en puyangai kan khal ngi langai kan ven puyangai chu kan ram le nam pum ta ni mimal tu te mo ham that na tur ni lovin party mal ham that na dipok lovin kan ram le nam pum ham that na tur hi kan buai pui tak hun to party worker reng in dan lovin contract na an mutur ani lo chu corruption ani system corruption ani register contractor chavin contract na an thok turani chu na po chu dan ang khapa an mu ani turani ruling sarkar in an party mi te contractor ni lo contract na an tho tir du ani chuan contractor registration hon bel mero se hei hi ke point ka soi jing tuk to ka soi ze langai kan soi photo ang khan in register ve mero se contract na chung changa sarkarin CPWD works manual keng ko sela kalphung dikin kan kalani mai dan zom hi kan nam dam doi ni kan nam dam na turani dan kan poisak ma lo chon kan nam kan dam ngai lovang so wangin dan zom hi kan nam dam na ani party worker mai ni lo MLA candidate chang lo te le MLA candidate tling lo te hian contract na mangin compensation an be sei turani lo ram an mangai tak takani chuan an sen so chu ramtana an contribution ani ve mai ramtan an tholo mani ve mai an sen so chu MLA candidate ling lo le MLA candidate chang lo ten dan lo contract na an thoke mo an hal emo ani chon chu corruption ani pathian du lo zong ani heng te Kohhran le OMA NGO the point gan do tur chu ani tin MLA le minister zong te hian an election campaign sen so zong kha mule le kher an tum tur ani lo chu ramtan an sacrifice ve ni to mai chu tiang chu an tiani chuan an sen so an election campaign sen so mu kir le tuma contract emon buai pui ni chuan ram mangai tu der an ni ti na ni ramtan an sen so chu ram an mangai na awang ani don lom ni enga nge mule le kher an tumang khonge mangai na chu khonge ram mangai na chu tin ruling lama mi thil di theite MLA te minister te point mi tu te emo contractor registration mangin contract na anin pe emo ani a mi tu te emo an chung te emo an rian te emo panel farm registration ho a mi pui te khiat lova sum an siam ani chuan chu corruption ani chu tiang MLA le minister chu zora mi pui ten kan huat ron tur ani kan thin rik tur ani MLA le minister te hian mi ming ho in contract na an thok tur ani lo aru kin mi khiat lovin contract na nein mi an thor tur ani lo MLA le minister te reng hi an lo zat kan revek khan klin an ni ma aya khan klin an ni nu a an house ta dai ani chon an eiru chiang ti na ni mai aba om lo MLA le minister te tan house sak na kong hi akolo rim an eiru ni ngot lo chuan an MLA ni chu an house sak pha ni chun an corrupt ani mai hei hi chu pudua po hin a soi chiang khop mai a soi nge hi han ngai thalokila kan soi bel du chu mi tram khat MLA an ni dek ka tram khat minister an ni dek ka huan man to tak an le ngal sup zia mai in mun to tak an le thia in song that tak an sangal thei zelani
All India Service te kallo ve to MP te kallo ni ve to Mizoram Planning Board Vice Chairman Masaber hikani boka Public Accounts Committee PSC hian Chairman ni Reiber kan ni boka tu na MLA kan ni meka kan lo atang hian in sakna dai lo ti ka chiang em ani a thei lo a dai lo mana khan MLA in housing loan nuai nga kan la the ka la ve a tlem ka sak zoma tram le khan nuai som lo lak the tlem ka chun zom le a tun tram ma yan nuai som ni kan puk le the ka puk ve le a ka in chung ka pum ve le a kha ba khati ngai ne yom lo re reng MLA lo tang hian minister lo tang point thei lo dik takin kai ni ang chi te pe chu kan lo chung kwai na an lo chan ve tle me mani party tan kan sin veiva na song kan kara de kan nu pui te meu po hen thu khat em so wangin in ro pui tak han sak ngai nei om lo re nga voina hen zora mi pui te ka cha do chuan bial tu te theu en sela an lo pha ba ka khosa an ni chuan an chan ai an ei ruan ni ti chiang ro se he ngo hian kan raman ti chiani so wangin hetiang chi reng kan no ngam hun hilo thleng se kan dua kalphung thar kan ti rual hian kalphung ringot athar atoklo ami hring po kan tharangai ole kha ni soi thak tak ani a soi dik bok MLA minister hlo atang hian house na kong hi ko lo hrim kan thi kha nima sela tu tiang chung po a gan minister nei to engemo zat an han house em mai hi chu thil dik ani lo hrim an corrupt ti chiang lutu an eiru ti chiang lutu dik tak chuan zeb rual lovin corruption hian minister te ya zum a kai tlat thina minister te MLA te le sarkara mi thil di theiten contract na le thil dang mangin sum an siam thina ni hei thil tak thu di kani project lian taka percentage sang tak na hau thata man trăng an ei ngek mai ni Trump masa po khan 25% loi ei mak minister an omem an fang mano ei mak mai ni heng hi ram mangai tu der ram hel man ni chu state project in atuar ta fina ani ang tur hi ani phangai reng lo hei wang tak hian alom system monitoring kan ti kut reng ni a chu lutuk system monitoring hi chu ti lai an na that phot chuan lo ti duai hi ni lo aram mangai tu tong kam lo lutuk khetiang soi de hi system hi vei ma sak phot tur system hi adik ma sak phot angai system corrupt wangin project lian engzat in nge tuar to chu wangin ram hi siam kan du tak ani chun system monitoring hi kan ti mak mo ani priority ya kan da angai tin zoram pumin kan chhor tangkai tur te po minister ten andu anga percentage man tang an ei thei don lo wanga project tha engzat nge an nol to chu ni chu wangin mo system monitoring angai hei apoi mo top khok ani ringot mai ni corruption zung hi kan phora kan phoro hun to ani lo chuan kan babak chu mo revolution ani mai emo in phil mak emo ni mai hun thim tharap thak tak kan khen a thul ti na ni mai Robin Hood te ang khalo chuak se ei ru ti chiang taka an fin fia chu phil ngau mai sela som ni khat ba kan phil lo corruption is atom im kok mayang tin chu tianga in phil chu ala kheng lowang ti po asoi thei to lo ni nima sela chu tiang chu athen lo nan vo in hian kan minister te kan sarkar an cheta Kohhran le NGO po an cheta ngai system an monitor ngai ani lo chuan mo na kina thil poi tak a kheng mayang kan soyang khan kan la in phil mi mayang soi to ang khan Kohhran chunga tang nge in
pastor paradise atang nge hian corruption hi kan do turani Kohhran mita khan chuk om hi kan la chuak ma sapot anga ti chuan sarkar mita molter ute om chu kan la chuak liang a om zia chu tholom smuggling atangin contract smuggling kan do don tina ni chu tin kan do rual theibok a rualin Kohhrana system corruption le sarkara system corruption po hi a rualin kan do thei tuna po kan do nga ni rose hetia kan tlang au hi kan bultan na ni nga rose tholom smuggling le contract smuggling kan do don heta chang chi hian corruption dang zong po dan lova thil ti reng te po hi kan vai zelanga ti tak zeta kan tan ho chuan zoram hi kan thian fai kwat mayang amala ma kan sei to ang khan bible kan nei RTI kan nei kan lalpa isuan kai sara thil te chu kai sara ne na pe ula pathian thil te chu pathian ne na pe te chu atiang khan corruption do nan hian pathian thil bible kan manga lelama kai sara thil RTI po kan mang bok ani ti chun atu lang zerin law court le high court po kan thleng thak zel mayang legal notice po kanin pe mak ang di kha zoram hi chan angai violate tak mo hi an ron chan don lo anei tu kai ni mi zo te ti turani tin corruption kan ram ti bol lo tu te hi vai ani tak lo kai ma ni mi zo te nge hi kan ni mi hing che na in reng chu anei tu ten kan phiat fai thin mi khwal ten min phia fai sak ngai lo chu wangin kan ti tu rai chiang ang restricted tender lem om to su se open tender lem om to su se departmental works lem om to su se hengi kan ramle nam melma ania pathian tirin pathian mingin tu na hian do na thu kan puang ani hetiang chung po la corruption pathian an do ani ti kan puang ani tu na hian pathian poi an khoi pathian poi an soi ti kan puang ani restricted tender lem open tender lem departmental works lem tilui reng chu in nam noi reng chu minister emo MLA mo poni se party worker poni se official poni se khereng chunga until ti suwa lui chuan a zuyanga in chir tok sim mak na tham khopin an tura chu an la seng molang ram hilal pa tani nam te hi zo fa te ako te kan ni zo ram ti bol hoya thiang lo lal pa thi thu che to don ram hi ti thiang hi ma du to nam hi then fai du to cho wangi tu na hin kan ram le nam melma kan Kohhran le kan thara nun melma pathian huat zong tak corruption hi tang ruala do tak turin kan sarkar Kohhran ho le NGO zong kan ngen chawani ole kan thupui panhi na kan lu tanga tun la hian ve em dang kan nei boka chu valu pa council hi anni valu pa council hi ZPM party a hian mi puin kan bei sei chan pakhat lian tak ania allo sarkar ni chuan sarkar khalngil tu tur ven pui tu tur ania sarkar in rail bol na po rol poimo tak khoi tur te anni so wang ZPM party constitution a po hian chiang takin asoya chu han chiar lok ila ZPM dan pui bung lina a hian valu pa council tung chang ai ziakani general headquarters sa valu pa council a omang pakhatna VUC member ruat harle member atanga choltir chu VUC kuta omanga PSC in thulati chuan rotna thlen theyang panina VUC member te chuan an mani zinga tragin office bearers chairman vice chairman le secretary tur an thanga OB Trump chu kum thumaniang pathumna VUC chu sarkar ruang am din tu house leader ruat tu anianga council of minister tur te chu VUC ronin chief minister in aruatang palina VUC chu party le ZPM sarkar uap tu khalngil tu chulati anga enghuna po thuron petu le zil haw ngai te zil haw tu aniang pangana VUC chu party candidate te rin omna thutiam tir tu aniang parukna party in thu harsa an nei te chu VUC a an thlen thei anga
chút tiếng chuan VUC thut lu na chu thu top ania hei hi ZPM Valupa Council thu nei na le ni na ani ZPM Party Constitution han en hian VUC hi power sang tak nein independent deuh nalin an omani kan khiata gang han party le sarkara po thu nei na sang tak nei turan ni engpo ni sela Valupa Council OB te le member te han tar lang lokila chairman hi Pudal Fakzual IAS ania vice chairman hi Purin Sang IAS ania secretary Professor Thang Chungnunga ania assistant secretary Major J Thanruma ani member hi pariat ania pakhat na pubual khanga ex MLA panina Reverend Roboya pathumna Reverend Dr. K Kap enga palina Reverend Dar Chungnunga pangana pu kelal hinglova IAS parukna Dr. H Vanal huna pasarina Dr. B Thangdailova pariatna pu ke tlan thanga IBPS an vai hian mi somle pani anni nitin video kan chief minister puduwa thu soi kha athatak zeta pai tur pahat mamlo alom khop mai khang zinga pakhat Valupa Council function dan tur aron soi kha atha anga hel oma arei lem lo boka asoi chung kha han ngai thale lok ila kan chian le zul nan alang le chuan Valupa Council kan nei ni kan referee ham tu tur ten ni enge mo pala lo oma o lo thian tur ten ni an ham strict view don in alang tlat ani kan Valupa te hian zil posim du lo hi chu kan len lop mai don ang viang mai so wang chuan hetiang kan system an om te hi kan dang lam bik na ni a Congress khan hetiang deuh tho ethics committee andina relo te an ngai theilova atop tamaya ton sarkar hianin spiritual committee andina ni an mani po ka khevekani alom thave dal mai enga man tho tir du lo an ngai theilo kaini ro chuan Valupa Council hi kan that pui don ti kan share wangin kan gol veng tua kan mang dona kan chief minister thlengin an mit atlin lo chuan an ti dang lam theiro ni ole kha khani ZPM in VUC an nei hian be seina sang tak min siam sakani an za oma nina le contract na ti vel an buai velo ramtan real rudik tak puwa theito chuate anni ho hi sarkar khal ngil tur sarkar ven pui tur MLA le minister te po CM khenga fuya ti chak tur atul chuan zila khak mai tur te anni VUC function hi poimo takani pudua khan Valupa Council function chu asoi chiang khop maya kan referee ham tu tur te anni ti riap mai ni referee ham tu tur anni chu hetlai tak hi han ri eklet phong lokila Valupa Council hian ZPM referee an ham dona chu wang tu nge ZPM referee ti tu ria ta chang hom khop mai an ham sik na samai don ria ta chang hom khop mai ke ni po kan te line rock band din angu kan te kan dina an thian pa khat chuan ke drummer vo tu watia drum chu hau ta that maya drummer vo tu ni ta ni music kan practice chung zong le kan play piang in drummer chu na turin ain toy vat reng don ti na ni achan chu drummer vo tu khani miawa chu tiang deuh chuan pudu a soyanga Valupa Council hian referee an ham don an hi chuan referee ni a ha tha khopang tak takana pudu han fiam zau te hin om vea ani po i fiam thu thiam lu tuk fiam thu tho tur khezat mai ne mi han ka te po ane so em hi ole ZPM chun lo sarkar ta a pudu a polo chief minister tange boka kan lo mani tiru diktak chuan mi tam tak hi kan lo mani mi puiten en chin kan chak chu kan en chin tran ta a mi mal takin ke po ZPM an sarkari chu kalom ve hrim achan chu anni ai thatur party dang kan nei tlatlo hei chu thudi ani anni ai thazong anom tlatlo nima sila ZPM sarkara a role poimo tak
play tu tur ber valu pa council ho kha khoyang enom ta voina hian thereng vuak thak ang wangin an re ta tlok mai ni dik tak chon ZPM in ministry an form rual khan valu pa council poimo na po hilang nga tura bei sei ani ani ma sela bei sei ang kan mutat lo vo in theng po hian an thom hi ria tur om talo hrim hei ama khop ma heng kan senior citizen za om tak te hi kan chief minister pudu hian aza hlea angai poimo hle ni ti chu athu soya khana chiang em ani VUC te hi valu pa council te hi ZPM referee ania huisil ham tu ran ni an ham strict don pokani ege mo hle ko om chon o thian khar pa in huisil an ham bi tuat don ti na nia ZPM party le ZPM sarkar chunga zil po sim du tat lo chu an len lop mai don ani ka ngai tua pudu an ham sika soi hi ka support khop mai hei hi chu zol nei sai khuma thana ka ham sik ang chi hian valu pa council hian ham sik vero se ka tiani ka support lu tu zol nei sai khuma thana po heti tak hian ham sik lo ila chuan zoli ut school chua kho hian ante bor bang zo vek tong kan che thop ro pui siamo cho wang thil mai ni lo thil tak kan tiani chon ham sik tur a chan chu zorama hian chuk chuan tam that pudu a hian aron soya ZPM valu pa council ang deuh hi Congress Khan Ethics Committee an neya tin MNF po in spiritual committee an dina nima sela an han sarkar an ngai theilo eng na ma kha an thotir du lo re tin pudu a hian nima sela ZPM ro chuan valu pa council kan that pui don ti kan hriat awangin kan gol veng tu kan mang dona kan chief minister theng po in an mit athun lo chuan an ti dang lam thei tor ani ati hian ani chief minister berin hete ko phian valu pa council a recommend ani heta tang ringot po hian ZPM party le sarkara valu pa council poimo zia chu achiang hle ani le enga tinge heti khop hian kan chief minister hian valu pa council ada sanga angai poimo a ringa enga ting he kumchan vevelan sarkar ta an re tlok enge chan ngai hi athachi alawani nok tin omania eng poni se pudu an valu pa council asoi na hi han ngai thale lokila kan CM10 department mui PWD ti te an han chan chat phot hi chuan lui hi anara tangin anule donani ti achiang sa lutuka eyan kan ramati kholowani so wangin kan chief minister chuan anau te a minister te aen kolang achak lo deu te adom kang zilngai asilang VUC te nena tangtlangin anvil kualang heta pudu asoi hi aro pui khop mai chief minister in works department achang lovang ati khin ka achang lo tangai renga tin CBI nena general consent pack tur ti de po ati ngal maya system poimo achuan ti tur chu ati chat zelani chuwang chuan pudu hian valu pa council function dan tur asoi te po hi ati mai lovang ti hi arin om thata ZPM chief minister chuan a minister te en kolanga chaklo deu te adom kanga zil ngai azil anga valu pa council te nen tangtangin anvil kual donani pudu thu soya tang hian VUC poimo zia hi achiang lutu hei hi VUC ni dan tur dik tak ZPM sarkara an function dan tur chu ani chu tiang taka poimo valu pa council chu nima sela hei kumchan ve don an sarkar nuwa hian an la re tlok tuk sini hi hei hi ni ka ve ni tu lai chuan pudu soyang han Congress in Ethics Committee an ya MNF in Spiritual Committee an ya nima sela an sarkar line an ngai theilo le siang khan ZPM po hian VUC an ngai theilo ve tamayam ni ti hi zona lian tak ani ta ni tu na hian tlang bum nan mai klin theinan mai ZPM hian valu pa council hi an mang tang ka ani mai ngem puman zualan Congress in an som tuma
kan ming that na chi an du atiang kha ani ma yang ma ni ngai tu na han zep lok ila dik tak chon pu duai hi chu garing khop mai valo pa council hi an form turang takin form se adu eme mang ti garing nima sela a council of minister tele a advisor te hian vuc hi nok anti wangin che theilova omreng ani angem ti ka ngai tu ani chu ani e ka ti na ani lo nima sela tu tiang ngai tu na chu ka nei ani ka ngai tu ani diklo ero ka hello nima sela hetiang taka valo pa council an re tlok ta ka chon chu tiang ngai tu na chu ka nei ni ve mai nok anti ani thei thak minister rual te mla te cm advisor te point nok anti ni thei an thi po ni thei so wang chuanin mi point helam hi kan ngai fe na ngai sarkar dik nei du tu te chuan helam hi kan ngai fe na ngai ka soi to thin social media po hian ka soi jing to vuc hi valu pa council hi anni tur ang takin function sela thian paruata sai lo te pol poimo lutuk project monitoring committee ne hian thok dun sela system hi monitor ro seti hi ni hei ka ve em mai ni valu pa council le project monitoring committee thok dun sela system monitoring khoi sela chu tak chu corruption zung phau na turani restricted tender ani amo open tender ani amo contract work tender reng chu vuc le project monitoring tangkop hian hun ti khotlai chuang hau si lovin an lo monitor theani dan lova thil ti omem cpwd works manual le general financial rules kalin thil ti omem ti zong hi an lo monitor zelang tin departmental works te po monitor lovin pakhat ma thotir lo sela tin empanel farm zong po monitor vek turan niang heng te hi diklo taka sum siam nan man tum mla te zinga po nom thei officer te zinga po nom thei so wa chu empanel farm registration tu na po an extend ante po hi diklo wani so wa chu heng empanel farm te po hi contract na ang thovin valu pa council le project monitoring committee chang kopian monitor vekros na ing po minister mla le party worker ten andu dua sum siam nana an mang tur hi an veng turani engkim dan ang thapin ti turani chu works lambi ka system monitoring chu ani he system monitoring hi kan chief minister pudu atan diktak chuan na sataka phur chokna turani tin works khoi minister dangte tan po hadam thlakang achan chu party worker hole an chungte an thiante an ngam thlakte dan lova contract naron deal ta mei ho heng ho nan deal thei to don lo ni system monitoring ani to chuan valu pa council le project monitoring committee te kuta work zong hi a om dona ani an work sin pal tanga ngai dona tender zong in contract na zong in adik zai dona ni kalphung thar mai ni to lovin kalphung dik ka chang che chuan a chuakang chowangin party worker ho te minister chung te minister thian te ngam tlak tu ten dan lovin contract na an deal mai thei to lovang achan chu work zong chu system monitoring kuta avek valu pa council le project monitoring committee kal tanga ngai vek to dona anni hi chuan diklovin antidon te mai si lova chu rampum tan athamuan thakani tin system monitoring hi zpm sarkar tan po himna le inso nge tel na turaniang kalphung dika an kalngat chuan an het telang zpm sarkar hi kalphung tharatanga kalphung dika an in upgrade ani ngat chuan an het tel don chuti mai in party dang hian an buan ne don lo nima sela karon soifo heng contract smuggling contract mukbang open tender lem departmental works lem ti vel hi an practice thozel ani vairo chuan in than le a chon ui hum zat lek mla po an nei to lowang an ral wanga cho wangin zpm din le thlu khi chumo midang te kuta omlo opposition party te kuta po omlo an mani kut liao omani ti hel fia tangai ole soi jing to mai la soi renga tu sia
heng zong zong a hian ring tu te kan ni angin pathian hi kan da lal ber turani athu hi kan ngai poimo ber turani tin pudua hian thil diklo omwanga restricted tender approval allow sign to po akan se le mi ngam ang khan open tender lemle departmental works lem re reng po adu photon akhap mak thei ti hi karinga a minister te po officer te po thu pe mai ro se tin chu tingei box sela kadu tak set ani ti chuan kan chief minister nei to te zong zinga nampa tia ko po aphu ber ato bera chuan Kohhran zong ai o le NGO zong ai o te chu project monitoring committee a hian an onvek towa ti chuan valup council nen hian kan chief minister pudua kai hoina hnuaya system monitoring chu han khoi tak sela ti chuan corruption do puikum kan thlenga ni mai ngun taka thil om dan han ngai tu chet hian sinot le uaime ten corruption do chungchanga thu chu an siam to kha chu pudua sarkar hian kong aron hong ta chia bul aron tlan ta ti na alo ni reng mai chowangin sinot le central uaime ayo Kohhran ayo tele NGO ayo te project monitoring committee tel member te po in kan chief minister hi lonor boxela chu apoimo tak zitani tun hi Kohhran le central UMA ten corruption do chungchanga thu chu an siam kha bo zuina chance chaber ani chu tak chu he system monitoring mang hian chek ngal vat na chi ani a hlotin hlau chuan kalphung thara hian zoram hian bung thar kan kai don tina nia chu zoram tan chan chin lom tak ani anga ti chuan zoram khovari har sal te po kan thleng thei hial mai theini ole heng thu cha poimo tak milongai thak sak tu te zong in chung alom thu ka soya chuti rual in heng thu karon soi chan hi thil dang ani lo kan ram ro rel na pathian lal ram alo thlen theinan le lal ram chan chin thra puang dar tla ka zo fa te hi nam thiang lim kan lo ni theina na ron soi ka ni ti hi milo hriat pui turin ka ngen chawani lalpa chau ro ti sela zo ram hi lalpan mal som se